भनी भनेर भन्नुभयो। 그럼 1년이 흘러 प्रेम गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ भन्नुपर्थ्यो उहाँले। 1년이 또 기도했어. अर्को वर्ष फेरि लाग्यो। 그 말이 너무 듣고 싶었어. त्यो वचन चाहिँ मलाई मेरो श्रीमानको मुखबाट सुन्न इच्छा लाग्यो। 집에 가면 제가 기도하는 조그마한 방이 있어요. अनि सानो मेरो प्रार्थना गर्ने कोठा छ। 진짜 너무 간절하게 기도했어요. अनि म प्रभुसँग चाहिँ एकदमै नजिक भएर प्रार्थना गर्थेँ। 하나님 저 사랑한다고 प्रभु तपाईँले मलाई भन्नुभएको छ म तँलाई मेरो माया गर्छु भन्ने सुन्ने विचार छ। 3년째 되는데 अनि 3 वर्ष लाग्यो त्यसो गर्दाखेरि। 사랑해 하니까 अनि माया प्रेम गर्छु भन्ने त्यो शब्द सुन्न। 남편도 나한테 사랑해라고 얘기해줬어요. अनि मेरो श्रीमानले कुनै एक दिन आएर म तिमीलाई प्रेम गर्छु भन्नुभयो। 아멘. 아멘! 할렐루야! 그러니까 제가 여러분들이 정말 축복받은 사람들이라고 말하는 거예요. त्यस कारणले तपाईं एकदमै आशिषित व्यक्ति हुनुहुन्छ। 아직도 다른 믿지 않는 가정들 आज पनि कति विश्वास नगर्ने हाम्रो परिवारहरू हुनुहुन्छ होला। 우리처럼 하나님을 믿는 가정조차도 हामी जस्तै परिवार विश्वासी गर्ने परिवारहरू हुनुहुन्छ होला। 사랑한다는 말 잘 못하고 사는 집이 많아요. अब म प्रेम गर्छु भन्ने यो शब्द नथाहा पाइकन जिउने मानिसहरू धेरै छन्। 자, 옆에 있는 사람한테 사랑한다고 말합시다. ल तपाईँ सँगैको साथीलाई म माया गर्छु तिमीलाई भन्नुहोस्। 사랑해. 마야 गर्छु तिमीलाई माया गर्छु म तिमीलाई माया गर्छु 타라님 사랑합니다. 자, 오늘 아멘. 오늘 집에 돌아가서 숙제. आज तपाईँ घरमा 여기 무슨 조예요? 여기 무슨 조? 여기 무슨 조? के भयो? 50점짜리 하나 떼주세요. हल्लीको निकाल्ने 5조. ओजोको अब 집중 안 नम्बर 하고. घट्यो है, नम्बर घट्यो है, ग्रुपको 저거 점수 हल्ला गऱ्यो भने नम्बर घट्छ। होइन 그래 마이너스야 마이너스. 50점 떼주세요. हल्ला गर्नेको नम्बर घट्छ है यसै गरी। 집중. ल आज घर गएर तपाईले 아직 안 끝났어. ल अझै सकेको छैन। आज घर गएर तपाईले गर्ने होमवर्क चाहिँ 집중 안 하면 तपाईँ घर जानुभयो भने 진짜 길게 얘기할 거예요. तपाईले चाहिँ घर जाने बित्तिकै होमवर्क गर्नुपर्ने छ है। 자, 오늘 숙제 있어 숙제. ल आजको होमवर्क 집에 가서 घर गएर 엄마 아빠한테 अनि आमा र बुवासँग भन्नुहोस् 사랑한다고 꼭 말하세요. है म बुवा आमा म तिमीलाई प्रेम गर्छु भनेर अनिवार्य भन्न सक्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ भन्छु 약속. है यो प्रतिज्ञा है त। नगरके फेरि काट्दिन्छु नि 자, 세 번째. ल तेस्रो नम्बरमा 하나님께 영광 돌리기 위해서 परमेश्वरलाई महिमा दिनको निम्ति 또 무엇을 해야 하는지 세 번째. तपाईले गर्ने सबै कुरा चाहिँ 하나님을 신뢰하자. परमेश्वरलाई 신뢰. 그러니까 믿자. 하나님을 어떤 일이 있어도 믿자. परमेश्वरले जस्तो सुकै काम दिए पनि विश्वास गर। 잠언 3장 5절 말씀. 자, 빨리 찾는 사람 또 읽어주세요. 잠언 3장 5절 말씀. 구약 잠언. 네, 잠언. हितोपदेशको पुस्तक 3 अध्यायको 5 पद हेर्नुहोस् त। 잠언 3장 5절 말씀. हितोपदेश 3 अध्याय 빨리 कति 찾는 사람 또 읽어보자. 했던 사람은 하지 말고. हितोपदेश 3 को कति पाउने 잠언 3장 5절 했던 사람은 말고. 3 को 5 सारा हृदयले परमेश्वरमा भरोसा राख र मेरो आफ्नै समर शक्तिमा भर नपर। 아멘. 자, 오늘 나눈 말씀 중에 첫 번째 말씀이 우리가 열심히 공부하자였어요. तपाईलाई मैले सबैभन्दा पहिला के भने मेहनत साथ पढ्नुहोस्। 우리가 공부하다가 보면 अब तपाईले पढ्नुभयो भने 이 머리에 지식이 쌓일 거예요. तपाईको यो ज्ञान र बुद्धि चाहिँ तपाईलाई जब पढ्नुहुन्छ तपाईको ज्ञान र बुद्धिको वृद्धि हुन्छ। 그러다가 보면 त्यसपछि तपाई जानुभयो भने 하나님 가는 길을 내가 따라가야 되는데 परमेश्वर जानुपर्ने बाटो हामी उहाँसँगै पछ्याउन सक्छौं। 내가 하나님보다 앞서갈 수 있어요. किनभने हामी परमेश्वर भन्दा चाहिँ परमेश्वर
सँगै अगाडि हामी जान सक्दैनौँ 교만해질 수 있어요. है हामीले चाहिँ परमेश्वरको बाटो पछ्याउनु पर्ने हुन्छ 우리는 내 명철을 의지하지 말고 हामी चाहिँ आफ्नो समझ शक्तिमा भर नपरौँ 하나님을 의지해야 됩니다. परमेश्वरको योजना परमेश्वरको अगुवाई 공부하다가 보면 자기 크리스찬이에요. अनि उनीहरूले भन्छ म चाहिँ क्रिस्चियन हो भनेर उनीहरूले गवाइदिन्छ 그래서 다른 나라에 하나님 일하러 간대요. अनि अर्को देशमा परमेश्वरको काम गर्न यसरी गएका छौँ 기차를 타도 마찬가지예요. ट्रेन चढ्दा पनि त्यसै गरी मानिसहरू भेट गराउनु भएको छ परमेश्वरले 꼭 하나님의 일꾼들이 있어요. परमेश्वरको एकदमै त्यो अगुवाई चाहिँ उहाँको समझ शक्ति छ 어디를 가든 하나님의 일을 하는 사람들이 있어요. जहाँसुकै गए तापनि परमेश्वरको काम गर्ने मानिसहरू भेट्न सक्छ 그 말은 뭐예요? त्यो वचन चाहिँ के हो त 여러분 아니어도 तपाईहरुको भित्र 하나님은 쓸 일꾼들이 정말 많아요. परमेश्वरको त्यो चाहिँ योजना परमेश्वरको अचम्म लाग्दो काम चाहिँ धेरै छ 그런데 내가 하나님을 믿지 않고 교만해? त्यसकारणले हामी परमेश्वरलाई विश्वास नगरिकन आफ्नै भरमा पर्यौं भने चाहिँ 하나님이 그런 사람을 쓸까요? त्यस्तो मान्छेलाई आफै हिँड्ने मान्छेले परमेश्वरले प्रयोग गर्नुहुन्छ होला 우리 정말 조심해야 돼. तपाईले मैले धेरै होशियारी गर्नुपर्छ 항상 성경을 보면서 सधैँभरि बाइबललाई हेर्ने हो भने 하나님께서 주시는 지혜를 배워야 돼요. परमेश्वरले दिनुभएको सत्यता परमेश्वरले दिनुभएको त्यो आज्ञालाई चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ 잊지 말아요. तपाईले बिर्सिनु हुँदैन है यो कुरा 정말 중요한 거예요. एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो 오늘 제가 말씀드린 आज मैले 주제가 뭐였어요? आज मैले तपाईलाई दिनुभएको वचनको के हो त 하나님께 영광. परमेश्वरको महिमा 하나님께 영광 돌리기 위해서 우리는 परमेश्वरलाई महिमा दिनको निम्ति हामीले 나의 그릇을 준비해야 돼요. मैले त्यो कचौरालाई चाहिँ हामीले तयारी गर्नुपर्छ 크고 멋진 그릇을 준비하기 바랍니다. तपाईले ठुलो कचौरा ठुलो भाँडो चाहिँ तयारी गर्नुहोस् भन्ने म आशा 이건 여러분들이 노력해야 돼요. तपाईले यो गर्नुपर्ने हुन्छ 하나님이 솔로몬한테 지혜를 줄 때 परमेश्वरले सोलोमनलाई ज्ञान र बुद्धि दिँदाखेरि 마술처럼 뿅 하고 줬을까? परमेश्वरले के त्यतिकै दिनुभयो र 아니, होइन 공부했어요. सोलोमनले सबै त्यहाँ चाहिँ सिकेका छन् धेरै कुराहरू 하나님의 말씀도 봤어요. परमेश्वरको वचन उनी सानै बेलादेखि सिकेका छन् 지혜는 하나님이 뭐라고 그랬어요? 솔로몬? सोलोमनको ज्ञान र बुद्धिमा परमेश्वरले के भन्नुभयो के दिनुभयो 자, ल हामी हेरौँ पहिलो राजा 잠언 1장 7절 हितोपदेश 7को हितोपदेश 1को 7 हामी हेरौँ 잠언 1장 7절 हितोपदेश 1को 7 हितोपदेश परमप्रभुको भयो नै ज्ञानको सुरु हो तर मूर्खले बुद्धि र अनुशासनलाई तुच्छ ठान्दछ 다시 한번 읽어주세요. 아직 애들 찾고 있어서 잠언 1장 7절 1को 7 एकको साथ त्यहाँ एकको साथ परमप्रभुको भयो नै ज्ञानको सुरु हो तर मूर्खले बुद्धि र अनुशासनलाई तुच्छ ठान्दछ परमेश्वरको भयो नै ज्ञानको सुरु हो 여호와를 경외하는 것이 지식의 근본이라고 했습니다. परमप्रभुको भयो नै ज्ञानको सुरुवात हो भने बुझ्नुभयो नि 잊지 마세요. नबिर्सिनुहोस् है यो वचनलाई 여호와를 경외하는 것. है यहोवा परमेश्वरको सत्यता 모든 학문보다 सबै तपाईले गर्ने कुरा 하나님을 경외하는 지식이 परमेश्वरले तपाईलाई उपलब्ध गराउनु भएको कुराहरू हुन् 근본이라고 했습니다. है यो चाहिँ तपाईलाई पाएको छ 아멘. आमेन 자, 말씀을 우리 함께 나눴는데, अब वचन हामीले हेरेका छौँ 자, 기억하는 사람, ल आज हेरेको वचन याद गर्ने मान्छे 자, 왜 공부해야 하는지, ल 왜 공부해야 하는지, 우리 성경 말씀 봤었죠? किन हामीले पढ्नुपर्ने रहेछ बाइबलको वचन हेर्नुभयो 여기 인물들이 있었어요. 네 명의 인물. पाउनुभयो तपाईँले 누구였어요? कसलाई दिनुभयो पहिलो 네 명의 인물. 4जना कसलाई 그렇지. 아멘. आमेन 감사합니다. धन्यवाद छ तपाईलाई राम्रोसँग पढ्नुभयो 네, 저기 세 번째 말씀이 ल अर्को हाम्रो 3 नम्बरको वचन 잠깐만요. अब्राहम 아브라함은 어제 유 목사님께서도 말씀해 주셨어요. अब्राहमको बारेमा हिजो हामीले हेर्यौं
아브라함은 अब्राहम 하나님을 정말 신뢰했어요. परमेश्वरले साँच्चै उसलाई चाहिँ प्रयोग गर्नुभयो। 여러분들은 내 가족들 없이 이곳 떠나서 다른 나라에서 살 수 있어요? तपाईहरु आफ्नो परिवार नभइकन अर्को ठाउँमा गएर यतिकै बाँच्न सक्नुहुन्छ, जिउन सक्नुहुन्छ? 내 아들 죽일 수 있어요? हैन? आफ्नो छोरा चाहिँ के त्यहाँ गएर जान सक्छ? आफ्नो छोरालाई बलि दिन सक्छ? 저는 못해요. हामीले सक्दैनौँ त्यस्तो गर्न। 그런데 아브라함은 했어요. तर अब्राहमले चाहिँ आफ्नो एकमात्र छोरालाई बलि दिन लगेको छ। 그런 아브라함이 त्यसैले अब्राहमलाई 하나님께서 하나님을 얼마나 신뢰했는지 हैन? त्यसकारणले अब्राहमलाई परमेश्वरले कति धेरै चाहिँ उसलाई चाहिँ दिनुभएको छ ज्ञान र बुद्धि। 어제 유목사님 말씀을 통해서 우리는 충분히 들었습니다. अझ हिजो हामीले अब्राहमको बारेमा सुनिसकेका छौँ। 자, 두 번째 인물 अब अर्को शक्तिशाली व्यक्ति 다윗을 소개할게요. दाउद। 하나님을 얼마나 신뢰했는지 다윗을 दाउदलाई कति धेरै परमेश्वरले प्रयोग गर्नुभयो, शक्ति दिनुभयो। 성경에서 찾아봅시다. हामी बाइबलबाट हेर्नेछौँ। 제가 그냥 얘기할게요. हामी त्यतिकै भन्ने हेर्नेछौँ, अहिले पढ्दैछौँ। 자, 다윗은 골리앗 앞에서 하나님을 신뢰하며 물맷돌을 던집니다. हैन? 골리앗 다윗. दाउदलाई कति शक्तिशाली त्यो ज्ञान र बुद्धि दिनुभयो। गोलियतलाई मार्नको निम्ति चाहिँ दाउदलाई परमेश्वरले प्रयोग गर्नुभयो। 사울 왕이 죽이려고 할 때도 साउल राजा मर्ने बेलामा पनि 다윗은 쫓기면서 दाउदलाई पछि लाग्दै दाउद 그래도 사울 왕을 죽일 수 있는 기회가 있었는데 साउल राजा चाहिँ मर्नुपर्ने बेलामा पनि 하나님을 신뢰하고 죽이지 않고 기다렸어요. अनि दाउद साउललाई उसले मार्न पाउने अवस्थामा पनि परमेश्वरको समयलाई दाउदले चाहिँ पर्खिरहेको थियो। 다윗도 죽을까봐 너무 두려웠을 거예요. दाउद पनि आफू एकदमै मृत्युको घाटी भएर हिँड्नु परेको छ। त्यो अवस्थामा पनि दाउद पर्खिएको छ। 그런데 다윗은 하나님을 신뢰했어요. तर दाउदलाई परमेश्वरले चाहिँ त्यो ज्ञान र बुद्धि दिनुभयो। 그래서 승리를 경험했습니다. अनि दाउदले यसको अनुभव बताएको छ। 세 번째 인물, 하나님을 어떻게 신뢰했는지 그 인물을 성경에서 또 소개할게요. अर्को हामी बाइबलमा अर्को व्यक्तिको म तपाईलाई परिचय गराउँछु। 요셉이 있습니다. योसेफ भन्ने एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ। 저는 요셉처럼 진짜 못 살 것 같아요. हामी चाहिँ योसेफ जसरी पनि जिउन सक्दैन होला सायद। 형제가 나를 팔았어. आफ्नै दाजुभाइले योसेफलाई बेचेको छ। 그것도 노예로. त्यो पनि तपाईको एरिहो त्यहाँ बेचेको छ। 어떻게 내 형제를 팔지? कसरी आफ्नो दाजुभाइले मारेर पनि बेच्यो होला त? 형제 팔 수 있어? आफ्नो दाइले भाइलाई बेच्न सक्छ? 노예로 일해야 되는데. है यो कति गाह्रो कुरा छ तर त्यहाँ बेचिएको छ। 그런데 요셉은 तापनि योसेफले 노예로 팔려간 중에도 त्यो बेचिएको अवस्थामा पनि 감옥에 갇혀 있는 중에도 अनि ऊ जेलमा पर्दा पनि 하나님을 신뢰했어요. अनि परमेश्वरलाई उसले चाहिँ विश्वास गरेको छ, परमेश्वरलाई हेरेको छ। 그래서 요셉이 애굽에서 뭐가 돼요? अनि त्यसपछि योसेफ मिश्रको के भयो पछि? 총리. प्रधानमन्त्री भयो। 총리가 됐어요. प्रधानमन्त्री भयो। 그러고 나서 त्यस पछाडि 가족을 만났어요. आफ्नो परिवारलाई भेट्यो। 그런데 형제들을 अनि 어떻게 했어요? त्यतिखेर आफूलाई बेचेर पठाउने दाइहरूलाई उसले के गर्यो? सेवा गरे। सेवा गर्यो। 원망하지 않고 용서했어요. 사랑 माया गर्यो। 이건 하나님을 신뢰하기 때문에 나올 수 있는 यो चाहिँ 요셉의 마음이에요. परमेश्वरको त्यो बुद्धि, परमेश्वरको ज्ञानद्वारा आएको योसेफको हृदयबाट हो। 여러분도 하나님을 신뢰하는 요셉과 같은 마음을 가지기를 तपाई पनि परमेश्वरको त्यो शक्तिलाई योसेफको जस्तै हृदय लिएर हिँड्नुपर्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। 네 번째 인물 베드로를 소개할게요. अब हामी पत्रुसको बारेमा बताउने छौं। 베드로는 실수를 많이 했어요. 다 알 거예요. पत्रुसले चाहिँ धेरै गल्ती गर्ने व्यक्ति हुन्, तपाईहरु सबैलाई थाहा होला। 예수님을 3번 부인하는 실수를 했어요. अब येशू ख्रीष्टलाई सँगै हुँदा पनि 3 चोटिसम्म त्यागेर हिँड्ने व्यक्ति 무리를 걷다가 हैन। अनि उ चाहिँ एकदमै पानीमा हिँड्दाखेरि 예수님을 의심해서 येशू ख्रीष्ट आउँदै गर्दा 빠지기도 했어요. अनि पत्रुस चाहिँ डुबिसकेको थियो। 그런데 베드로는 어떻게 했어요? तर पत्रुसले के भन्यो भने 예수님을 3번 부인했을 때도 येशू ख्रीष्टले 3 चोटि उसलाई चाहिँ येशूलाई 3 चोटि इन्कार गरे तापनि 회개했어요.
पत्रुसले चाहिँ पश्चाताप गर्यो 회개하고 다시 하나님께 돌아왔다는 अनि 거예요. फेरि उनले 3 चोटि त्यागेर पनि पश्चाताप गरेर परमेश्वरसँग ऊ फर्केर गयो 살면서 अनि ऊ जिउँदै गर्दाखेरि 실수할 수 있어요. धेरै हामी गल्ती गर्न सक्छौँ 그때 त्यतिखेर 꼭 기억해야 돼요. अनिवार्य हामीले याद गर्नुपर्नेछ 회개하고 하나님께 돌아가야 돼요. हामीले यो कुरालाई चाहिँ गल्ती गरी पठायौँ हामी फेरि परमेश्वरमा फर्किजानु पर्दछ 아멘. 아멘. 자, 세 번째 제가 제목에서 하나님을 신뢰하자는 말씀에서 4명의 성경 인물을 소개했어요. तपाईलाई मैले तेस्रो नम्बरमा परमेश्वरले प्रयोग गर्नुभएको 4 जना व्यक्तिको बारेमा पनि परिचय गराएँ 첫 번째 인물 아브라함, पहिलो अब्राहम 두 번째 인물 다윗, दोस्रो दाउद 세 번째 인물 요셉, तेस्रो योसेफ 네 번째 인물 베드로. चारौं पत्रुस 인생 앞으로 살면서 यसरी अब जिउँदै गर्दाखेरि 힘든 일이 찾아올 거예요. धेरै गाह्रो कामहरू हामीलाई आउन सक्छन् 고난이 찾아올 거예요. धेरै कष्टहरू आउन सक्छन् 그때 우리는 어떻게 해야 된다? त्यसपछि हामीले के गर्नु पर्ला 예수님을 찾아야 된다. हामीले त्यतिखेर येशूलाई खोज्नुपर्छ 기도해야 한다. हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ 성경을 봐야 한다. अनि हामीले बाइबलको वचनलाई हेर्नुपर्छ 이거 정말 기본적인 거예요. अनि यो चाहिँ साँच्चै हामीले व्यक्तिगत रूपमा गर्नुपर्ने कामहरू हुन् 다른 말은 우울증이라는 병 भित्र हुनुभएको प्रभु 성령님께서 도와주실 것입니다. तपाईलाई पवित्र आत्माले सहायता गर्नुहुन्छ 기도해야 합니다. प्रार्थना गर्नुपर्छ 성경을 꼭 봐야 합니다. हामी फेरि बाइबललाई हेर्छौँ 우리가 지금 어떻게 살아가는지에 따라서 잘 사는지에 따라서 हामी कसरी अहिले जीवन जिरहेका छौँ त्यसलाई हेरेर 믿지 않는 사람들이 여러분의 모습을 보고 तपाईलाई तपाईको गाउँमा तपाईलाई विश्वास नगर्ने मानिसहरू तपाईको अवस्थालाई हेरेर 하나님을 믿을 수 있느냐 परमेश्वरलाई तिनीहरूले विश्वास गर्न सक्छन् 믿지 않느냐를 결정할 수 있어요. हैन अब उनीहरूले चाहिँ निश्चित गर्न सक्छन् कसरी विश्वास गर्ने हो भनेर 교회에서는 크리스찬인데 अब चर्चमा चाहिँ क्रिस्चियन हुन्छन् 밖에 ना가서는 안 믿는 사람하고 똑같아. अब बाहिर गएर चाहिँ कति मान्छेहरू चाहिँ त्यो अरू मान्छे जस्तै त्यस्तै हुन्छन् 이런 사람을 보고 누가 하나님을 믿겠어? त्यस्तो मान्छेलाई हेरेर कसले परमेश्वरलाई विश्वास गर्छ होला 우리는 안에 있는 사람이나 밖에 있는 사람이나 똑같은 크리스찬의 모습을 가지고 있어야 돼요. हामी चाहिँ भित्र भएको मानिस र बाहिर भएको यो चर्च भित्र पनि बाहिर पनि जाँदा हामी एउटै मान्छे हुनुपर्छ 나의 앞모습, 나의 옆모습, 나의 뒷모습을 봤을 때 어느 모습을 보더라도 मेरो विचार मेरो व्यवहार हेर्दाखेरि जस्तो सुकै मानिसले हेर्दा पनि 아, 저 사람은 하나님을 믿는 사람이구나. हो यो मान्छे चाहिँ परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने मान्छे हो 알 수 있는 그런 모습을 हो उसले चाहिँ तपाईलाई हेर्ने बित्तिकै थाहा पाउन सकोस् 그런 여러분들의 그릇을 त्यो कचौरा चाहिँ तपाईहरूले 여러분들은 만들어야 됩니다. तपाईले बनाउनु पर्ने छ 자, 그러기 위해서 우리 함께 기도할까요? अब त्यस गर्नको लागि हामी सँगै प्रार्थना गर्नेछौँ 오늘 하나님께서 열심히 공부하라는 말씀을 주셨습니다. आज परमेश्वरको महिमाको निम्ति मेहनतसँग पढ्नुहोस् भनेर हामीलाई वचन दिनुभयो 내 모든 것을 하나님께 영광 돌리기 위해서 हामीले गर्ने सबै काम परमेश्वरको महिमाको निम्ति हो 무엇을 해야 하는지 우리가 오늘 함께 나눴어요. हामी जेसुकै गरौँ हामी परमेश्वरलाई हामी दिनेछौँ 오늘 그것을 놓고 आज यो कुरालाई राखेर 하나님께 함께 구하길 원합니다. हामी परमेश्वरलाई सँगै खोजौँ भनेर म आग्रह गर्न चाहन्छु 하나님, परमेश्वर 하나님께서 나에게 주신 재능이 무엇입니까? तपाईले मलाई दिनुभएको ज्ञान र बुद्धि के हो 공부하는 것입니까? म के पढ्न राम्रो पढ्न सक्छु 그림 그리는 것입니까? प्रभु म के पिक्चर बनाउन सक्छु 노래 부르는 것입니까? प्रभु म गीत गाउन सक्छु 가르치는 것입니까? प्रभु म शिक्षक बन्न सक्छु 혹시 내가 지금 알지 못하면 प्रभु अहिले मैले जान्न नसके पनि 하나님 지금 알려주세요. प्रभु तपाईले अहिले सिकाइदिनुहोस् मलाई 내 그릇을 मेरो कचौरा चाहिँ 하나님의 은혜로 채우길 원합니다. प्रभु तपाईको अनुग्रहद्वारा बनोस् 하나님 나에게 어떤 것을 주셨습니까? प्रभु तपाईले मलाई कस्तो ठाउँमा राख्न चाहनुहुन्छ 하나님이 나에게 주신 것으로 प्रभु तपाईले मलाई दिनुभएको अनुसार 하나님의 일을 감당하는 일꾼이 되길 प्रभु 원합니다. तपाईलाई महिमामा टक्राउनेछु 내가 정말 하나님을 사랑합니다. प्रभु म साँच्चै तपाईलाई प्रेम गर्छु 주님, 내가 하나님의 일을 할 수 있는 일꾼이 되게 하여 주시옵소서. प्रभु तपाईको काम गर्न सक्ने मलाई ज्ञान र बुद्धि दिनुहोस् 예수님이 우리를 사랑했던 것처럼 यसो ख्रीष्ट तपाईले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ नि 내가 복음을 전할 때 그 प्रभु मैले जेसुकै मागे तापनि 사랑을 전하게 하여 주시옵소서. प्रभु तपाईको प्रेमले तपाईले हामीलाई दिनुहोस् 주님, 내가 실수해도 प्रभु मैले
하나님 감사합니다. पिता तपाईलाई धन्यवाद 저희들의 마음을 하나님께 올려드립니다. हाम्रो हृदय तपाईलाई हामी टक्राएका छौँ 주님 흠양하여 주시옵소서. प्रभु हाम्रो शक्तिले नसके तापनि 내가 하나님께서 사용하시기 편한 प्रभु तपाईले हामीलाई प्रयोग गर्नु 도구 되기 원합니다. प्रभु तपाईले हामीलाई युज गर्नु 하나님께서 가라고 하는 곳에 갈 것이며 प्रभु तपाईले जाऊ भनेको ठाउँमा हामी जान सक्छौँ 머물라 하는 곳에 머물 것입니다. प्रभु हामी जेसुकै गरौँ 어디를 가도 하나님의 손들이 많은데 प्रभु जहाँसुकै गरे तपाईँका मानिसहरू हामी 나를 사용해달라고 감히 말합니다. प्रभु मलाई प्रयोग गर्नु 주여 저를 사용하여 주시옵소서. 지금은 비록 내가 작은 나라에 있지만 प्रभु यो देशमा हामी छौँ 주님 제가 주님께서 아버지 प्रभु हामी तपाईँ पितासँग मात्र छौँ 내가 준비한 그 그릇에 प्रभु आज तपाईँले दिनुभएको यो खाना 은혜를 가르쳐 주시고 प्रभु तपाईँको अनुग्रहबाट हामीले पाएका हौँ 제가 하나님이 가라고 하는 곳에 प्रभु आज तपाईँ जाने ठाउँहरू 어디든지 가겠습니다. हामी जहाँसुकै जान सकौँ प्रभु 주님 저를 사용하여 प्रभु 주시옵소서. हामीलाई प्रयोग गर्नु 고난이 와도 प्रभु जस्तोसुकै अवस्था आए 힘든 일이 찾아와도 प्रभु हामीलाई गाह्रो कामहरू आए 예수님을 의지하겠습니다. प्रभु यसो तपाईँ हामीसँग हुनुहुन्छ 하나님을 신뢰하겠습니다. प्रभु तपाईँले हामीलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ 내가 그 하나님을 잊지 않겠습니다. प्रभु म तपाईँले विश्वास 그때 회개하며 돌아오게 하여 प्रभु म 주시옵소서. तपाईँलाई सुधार गरी फेरि आउनुहोस् 실수하여도 기도하게 하여 प्रभु 주시옵소서. मैले कति गए तपाईँ मलाई सम्हाल्नुहुन्छ 성경을 통하여서 하나님께서 나에게 무엇을 말씀하시는지 알게 하여 मलाई 주시옵소서. सबै कुरा सिकाउनुहुन्छ प्रभु 하나님 경배합니다. प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद 하나님 사랑합니다. प्रभु तपाईँका छोराछोरी हो हामी 여기 있는 저를 사랑하는 사람을 기억하여 주시옵소서. यहाँ हुनुभएका प्रत्येक व्यक्तिलाई तपाईँले याद गर्नुहोस् 앞으로 하나님께서 이 땅에 행하실 모든 प्रभु अबदेखि यो संसारमा परमेश्वरको महिमा 이 청년들이 감당하게 하여 주시옵소서. प्रभु यहाँ भएका सबै जवानहरूलाई तपाईँले 크게 사랑하여 주시옵소서. प्रभु उनीहरूलाई कचौरा जसरी प्रयोग 오늘 하나님께 영광을 돌리며 आजको महिमा 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. यस क्रिस्टको नाममा प्रार्थना गर्दै हुन्छु 아멘. Thanks for watching this video. Like, comment, share and subscribe in my YouTube channel. Thank you.